Dream more life, just like, subscribe. Oh my people, this is your brother Social. I'm back. Aho mbazaniye story noneho irimo iravugwa imihanda yose, aho uwo muzi nka Turahirwa Moses cyangwa uwo muzi nka Motion, aho yaje kugira gutya rwose ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, bakaba bamufite aho byinshi byagiye bivugwa bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo muzi nk'umunyamafaranga rwose, fashion designer rwose umeze neza muri iyi minsi. Gusa muri iyi minsi akaba yari amaze igihe yerekana imico itari myiza rwose imbere y'itangazamakuru rigiye ritandukanye. Gusa ibyo byaje kuba bigira gutya bijya hanze, aho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangire Thierry yemeje ko uru rwego rwataye muri yombi umuyobozi w'inzu z'imideri ya Motions, akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Akaba yaje gutya ko bagira gutya agatabwa muri yombi, aho ibi Dr Murangire yabihamije igihe mu kiganiro kigufi mwagiranye, aho yagize ati nibyo koko Turahirwa Moses yafashwe akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko bigaragazwa n'ibisubizo by'ibipimo byafashwe bikanapimwa n'abahanga bo muri RFL Rwanda Forensic Institution, aho rwose byaje kuba bijya no hanze bagasanga umuhungu rwose ibiyobyabwenge afata biko byararenze umubiri we. Aho Dr Murangire abashijwe niba ibiyobyabwenge barasanze ari byo bituma agaragaza imyitwarire amaranye iminsi yanenzwe n'abatari bake, umuvugizi wa RIB yagize ati ingano y'ibiyobyabwenge basanze mu mubiri we ni nyinshi cyane, ntabwo twakwirengagiza ko bigira uruhare mu byo akora. Ku bindi iperereza rirakomeje. Uwo nguwo akaba ari umuvugizi wa RIB, kandi tunababwira byinshi bitandukanye kuri Turahirwa Moses, aho si ubwa mbere Turahirwa akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko no muri 2023 yakurikiranyweho ibyaha bisa nk'ibi gusa aza gufungurwa by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uwo nguwo akaba ari Motions Turahirwa Moses, kuko no muri 2023 muri Mata Turahirwa Moses yakurikiranyweho gukoreshwa ibiyobyabwenge, gusa aza kugira gutya arekurwa by'agateganyo. Gusa ibyo by'agateganyo sinzi ko uyu munsi biri bwongere kwikora, kuko ubu ngubu ibipimo bye babifashe ndetse bikaba binagaragara cyane, aho rwose uyu muhungu ari mu maboko ya RIB. Kandi byinshi bigiye bitandukanye tuzajya tumenya kuri uyu Moses turagenda tubibagezaho. Uyu nguyu Moses ni umunyamafaranga rwose umeze neza, ukora mu mideri, ufite inzu itunganya imideri muzi nka Motions, ariko ubu ngubu rwose ari kugenda abira gake gake. Gusa nta kindi twabizeza ni ukubagezaho updates zigiye zitandukanye. Rero my people, thank you very much for watching this. This is your brother Social. I'll be back mbagezaho stories zigiye zitandukanye. Rero my people, just subscribe kugira ngo ubone updates zigiye zitandukanye z'abastari. This is your brother Social. I'll be back mbagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao. Dream more life, just like, subscribe.